mayi abapfurero n'ababembe nta mbaraga bafite zo kurwana n'umunyamurenge amezi 5 batari kumwe na FDLR y'u Rwanda warangiza ngo baraguhamagara ngo uri kuravugana ngo natahuka ngo kibazo cyo minembwe jewe niyamye itahuka rifite ibibazo bizihariye byabo n'u Rwanda ziyo bava ntabwo umunyamurenge ari ju ari ikintu cyo gufata ngo ushira imbere kubw'inyungu zawe ngiye kumuvugira tubuza abatuvugira dufite abatuvugira dufite abagabo batuvugira nanje uri kuvuga hano bivuga bifite uburenganzira ariko nta muntu ugomba guhagurukana ikibazo cy'igihugu ciwe yahunze ngo hagurukana umunyamurenge kubw'inyungu ziwe iryo jambo ryo turagiyamye nanabivuga azabivuge kubw'inyungu ziwe ariko nta bamutumye karuciye yigeze kuvuga ngo abavyeyi bahombye ngo nabikoreje abana babo makaye ngo ariko abavyeyi batahombye ngo nabikoreje abana babo ibikubo nukuvuga ngo ibikubo n'abana batigeze biga basuhuye nibo bagabo dufite naho abize ubunyina abikoreye amakayi nibo baswa dufite nkuko waruvuze ngo association ya mahoro ngo abanyamurenge bose bafite ubumwe ubwo bumwe bugaragara gute mu gihe twumva ngo association ya mahoro hariho ngo banyamurenge association nkuko bisanzwe aha ni kuri IMUHIRA studio twongeye kubaha kaze mwebwe mwese abakunzi b'IMUHIRA studio turagushimiye umaze gukora subscribe nawe utarayikora turagusaba kugira ngo uyikore kuko niyo nkunga tugusabye murabizi ko tubazanira ibiganiro bisesenguye ibiganiro birimo ubumenyi hano kuri IMUHIRA studio hanyuma uyu munsi turaza kugaruka kubiri kubera mu karere kiwacu mu misozi miremire ya Minembwe Mulenge muri make dufite umutumigo wacu kuri uyu munsi ukurikiranira hafi biri kubera muri iriya misozi miremire y'iwacu tukaba turi kumwe n'umutumigo wacu Evangeliste Michel haba hari ibiganiro runaka cyangwa se ibitekerezo runaka ushaka gushikiriza aho twandikira kuri iyo nimero iri munsi tukaza kugeraho nimba hari igitekerezo runaka cyangwa se ubuhamya runaka wumva ushaka kugeza ku bantu IMUHIRA studio turahari ku bwanyu tuzabageraho aho muri hose koranabuhanga ryaroroshe ubu ngubu isi yose yaregeranye hanyuma twongeye guha pole abanyamurenge muri rusange bose aho bari ku isi hanyuma twongeye guha pole abari Mulenge abari mu Minembwe abari kuri tere abari aho bari kuribwa n'inzara ababyeyi bari kuribwa n'inzara abana bari kwicwa n'inzara abaturage bari kwicwa hariya mu karere kiwacu mu Minembwe akarengane barimo tubahaye pole cyane kugira ngo mwihangane tubibutsa ko nta bihe bitagira iherezo buri gihe cyose kigira iherezo ryacu hanyuma twongeye kwihanganisha kandi n'ayandi moko y'abakongomani yaba ari mu bihe by'intambara za Beni n'abaturage ari za Beni za Ituri hose murakoze cyane amazina nitwa Mfitumukiza Michael ndi umugabo ndubatse mfite umugore umwe n'umwana umwe nibyo ngibyo iwacu n'ahantu bita mu Kigazura muri village ya Gatenga Murenge mu Minembwe kuba takuzi wowe ufite imirimo ki ukora iki imirimo ya buri munsi ntayo cyane usibye ko imirimo ari ugutekerereza ubwoko no gutekerereza akarere kiwacu nta yindi mirimo ihambaye iruta iyo ngiyo kuvuga ngo gutekerereza ubwoko woba uri umunyepolitike cyangwa uri umukoranabushake kuri ibi bintu ko oya ntabwo ndi umunyepolitike sindi umunyepolitike ndi umukoranabushake kandi ndi mu Rwanda shaka ubwoko ikibazo cyambere duhe kwera ivyo bintu zo kuvuga ngo umunyepolitike ese abanyamurenge dufite ico bita imigambwe cyangwa bimeze gute mbere navuga ko umugambwe w'abanyamurenge wabayeho wa RCD ni ngaho umugambwe wa mbere wabayeho haza gukwikiraho za FRF za FRC nyuma haza kuzaho izindi zari zirimo abanyamurenge ziri harimo coalition yandi moko ariko cyane cyane nta mugambwe cyangwa se nta mutwe politike wari uyobowe n'abanyamurenge wari uhari gusa na RCD rimwe n'andi moko menshi cyane tawo
navuga ko ntawo hari w'abanyamurenge gusa tawo no nandi moko y'abandi baturanye twari duturanye tawo kabisa Go tugiye ku ngingo nyamukuru yatumye tugutumira uri umwe mu bantu basanzwe batubona ku mafoto no mu bindi bintu uri mu Minembwe ukongera ukanagaruka hano tukakubona ushobora kuba uzi cyane ibiri ko birabera hariya kuko uragera kuri tere abantu benshi bavuga bari mu mahanga ariko wowe ugera kuri tere uwo tubwira ibira bibazo bimeze gute ndibwira ko bira bibazo ni birebire cyane kandi birazwi nta muntu utabizi ni ibibazo byabaye hari iwacu by'amoko yandi duturanye ya bene wacu b'abakongomani nkatwe bihurije hamwe kugira ngo badukorere itsembabwoko cyangwa se icyo bita jenoside kandi babifashijemo na leta y'igihugu yacu ya Kongo ariko kugeza ubu nyine ndizera kuko ubwoko buhagaze neza kwirwanaho kuko babishizemo imbaraga zose ari diaspora ari n'abari mu gihugu birabibazo iri ntambara tuzayirwana kandi tuzoyitsinda niko nguko. Murakoze cyane naje hari ikibazo nifuza kubaza ingingo nyamukuru yatumye tugutumira kuri uyu munsi tuzi ko ukurikirana ibintu biri kubera imisozi miremire iri iwacu muri gakondo nakwifuza kubaza tese ubikurikirana gute mu buhe buryo kugira ngo tutangire ikiganiro cacu abantu bazi uburyo bwari bwo ubikurikiranamo. Ico kibazo kiroroshe cyane kubaza umuntu uri mu karere waba uri Bukavu uri Buvira uri mu Rwanda uri muri Kenya uri muri Amerika uri muri Australia Canada kumubaza gukurikirana amakuru dufite abashuti n'abavandimwe isi yaregeranye tubaza amakuru ku rwego rw'amakuru tubaza amakuru y'impamu yabahibereye bakatubwira amakuru ku bibazo bimera bizanaba ngombwa tukagenda tukashika tukagera kuri tere tukibonera ibikenewe tukabona situation abantu babayemo muri ubwo buryo nasubiza kuko hari igihe tugerayo hari n'igihe tubwirwa amakuru n'abariyo utari umunyapolitike hanyuma ukurikirana bira bintu nyine nk'umuturage usanzwe ufite uburenganzira bwawe bwo kubikurikirana mufite sishira hamwe mukorana cyangwa se ukoreramo runaka mukurikirana ibyo bintu ni ukuvuga ngo kino kibazo kimaze kuba c'intambara kandi moko yose yahagurukiye kwica umunyamurenge muri Kongo amashira hamwe yose yarahagurutse ama organisation yarahagurutse hari abanyamurenge bafite ama organisation bakuriye hari ama association yarahari ama cooperative noneho nje mba muri organisation yitwa IMUHIRA International niyo mbamwo twahise duhagarika ubufasha bundi dutanga mu yandi ma secteur cyangwa se mu yandi ma province cyangwa se mu yandi ma territoire duhita tubuzamura hari iwacu habere intambara niyo cyo dukorera n'ubu dufite ibikorwa no kuvuga ngo njewe nkorera muri iryo shami ariko gusupportinga ubwoko kubijanye n'ibyo dutanga kubikenewe by'ubukene bw'inzara yaba ari ubuvuzi bw'abana bari abarwayi kwashaka kubamenya abarwayi ibintu bya bwaki abake imyambaro byo tubikoramwo so nkumva rero za Ebenezer zirakora za groupe Mirima za ADD za GSTC nuko ngo na organisation irimo abanyamurenge yahise yimura ibikorwa by'aba bijanara kubwo impamvu zo kugira ngo dufasha abavyeyi kubera impamvu z'intambara bahuye nazo. Urabizi ko kugera kuri tere kenshi ukunda kugera kuri tere mu bikorwa byo gufasha watubwira ku ncamake kugira ngo twinjire mu kiganiro nyirizina ukatubwira kuntu imiryango imeze abavyeyi bameze hariya ubuzima barimo uburyo nyine bameze. Ijambo rya mbere kugira ngo nsubize ico kibazo nuko mbanza gushimira mu organisation yose navuze ndabazanya shimire byimazeyo nsubire kandi noneho irantamba rimaze kuba hariya nukuvuga ngo target y'umwanzi kwaro kwicisha umunyamurenge inzara akamufungira ahantu hamwe urabona Minembwe yari zungurutswe n'imihana centre yari zungurutswe n'imihana mibunda za Kabingo za Rutigita za Gakenke za Gakangara za Rwisankuku za Mikenke za Kabara kira kire cyose cyo hagati cyose cyakizungurutse Minembwe none bamaze gutwika imihana batwika ivyo kurya byari mu mirima batwika ibyari mu mazu zirampunzi zose zaraje zihuriza mu madego Minembwe pepere zari hafi ibihumbi 100 bigera
ariko ibihumbi 20 na birenga I'm sorry ariko bamaze gushika hariya bihuriza mu gace kamwe katafite ubushobozi bwo kubarera cyangwa se bwo kubatunga. Ni ukuvuga ngo nubwo twari gushobora umwanzi kumurwanya kuko leta yaturebereraga ntabwo twari kumutsinda tudafite abaturage bari muri karakarere, ariko icyaremesheje abaturage kuba hariya tukaba tugifite mu Minembwe n'aya ma organisation yazamuye ubufasha. Ijambo rya kabiri shimaho cyane kandi nk'umuntu wageze hariya wabonye experience y'ubuzima abantu babayemo, ndashimira Mahoro, ndayishimira vraiment. Mahoro yatanze ubufasha kuri bara abaturage kugeza n'ubu nyine. Nageze mu Minembwe ngera kuri Nyabibugo, ngera mu Muzinda, ngera kuri Gitave, ngera kuri Mishasho, ngera Irundu, ngera Gakenge, ngera ku Mutanoga, ngera ku Runundu rw'Abasepake, ngera ku Runundu rw'Abahiga. Naho niho hariho abanyamurenge benshi nk'impunzi. Madegu centre abantu bari benshi. Nukuvuga ngo aho ngaho hose nage mpasanga abana barwaye bwaki. Ariko mpasanga ibikorwa by'amahoro byita kuri babana igitondo umunsi waremwe n'Imana. Ku buryo nasubiye inshuro ya kabiri nsanga barya abana barakize bavuye kuri iyo level, n'abasaza n'abakecuru bari barwaye bwaki barakize bari ku yindi level, noneho ikenewe ibindi bintu bitari ibyo ngibyo. So nabo muri ayo organisation yarasanzwe muri Kongo akorera mu Minembwe, Mahoro yakoranye nabo kugeza n'ubu nyine twe hari abaderuka gushiraho ibikorwa, ariko baracakomeje. Ukumva rero ubufasha bwari burabukenewe cyane kugeza n'amasaha twatuvuga ni ikitunga ababyeyi kugira ngo bakomeze babahara, kandi kuba kwabo hari Minembwe niko gutuma tuzonesha ino ntambara kuko dufite abatuye mu karere. Ningi uko nasubiza nkuko wari ubivuze nari mise numva ni nk'iki rero ubona abantu bokangurira abanyamurenge ku bufasha bokora kubijanye ni kira kibazo cy'ubwoko bwacu. Ijambo rya mbere reka mvuge ku babyeyi cyane n'abana n'abagore bari abantu batuye muri karakarere. Ikintu bakeneye ibyo kurya, bakeneye ibifungurwa ibyo kurya. Icya kabiri nubwo bari hariya dufite ibyiringiro kuko bazasubira mu mihana yabo, ariko nubwo bari hari bahamaze igihe kirekire dukeneye ko tubaheza imbuto bagahinga kugira ngo bizadufashe nejo tuza tubafasha, ariko bafite n'ikindi kintu babifashishamo. Ikintu cya mbere nibyo kurya bajya pour le moment mu gihe batarahinga. Icya kabiri ni imbuto zo guhinga. Ijambo rya kabiri ni ibyambikwa. Ijambo rya gatatu ari ryo rikomeye cyane. Urabona n'abantu bahuriye ahantu ari benshi, bahurira ahantu hatoya. Umwanzi abashirira abazingira mu gace gatoya, baregeranye mu gusanga mu nzu irimo amafamiye 3 inzu imwe, ugasanga inzu imwe irimo amafamiye 2, ugasanga umuhano umwe urimo abantu barenze ubunini ukungana, none bigatera ingwara cyane. Kandi uziko probleme dufite hariya cyane tuyitegwa na guverinoma, leta ya Kongo ibifitemo uruhare rukomeye cyane, ariko titwosura kandi kwitegaho ubuvuzi. Rero ikintu gikenewe cyane hariya nibyambikwa amahuzu, nibyo kurya, n'imbuto zo guhinga ngo dukore prevention y'imisi zaza n'imiti ibitaro cyane. Support y'imiti irakenewe. Nuwe niye ukangurira iki umunyamurenge wese? Umunyamurenge wese iki kibazo kiramureba. Ni nk'iki rero wumva ukangurira aba diaspora abari hariya, abari muri Afrika mu makontina yose atandukanye? Ni nk'iki ubukangurambaga wokora? Urakoze cyane kuri ico kibazo. Reka mbabwire kino kintu nk'abanyamakuru. Iki ntabwo ari igihe cy'ubukangurambaga, igihe cy'ubukangurambaga cyaratambutse. Sinzi ko hari umunyamurenge uriho ku isi ugikeneye ko bamukangurira gukora ikintu. Ahubwo gusa warukumbaza ngo ese ni ubwo bushobozi ko buramutse bubonetse bwo bugerayo gute? Ubwo bushobozi buramutse bubonetse ko abantu babakora buragerayo gute? Kubwira ati buca muri no kanare ni ubwo bushobozi bubonetse dufite ama association, dufite ama comité exécutif ahagarariye uturere y'ama mutualité, dufite Mahoro ihagarariye mutualité diaspora iri muri Amerika, ni contrôla niyo kanare y'ibintu byose bija hehe bijiriye. Hano mu Burundi dufite mutualité yacu, mu Rwanda hari mutualité, muri Kenya hari mutualité. Ariko kuva mu nsuye kandi bira abantu ngo ndagukangurira kugaburira so na nyoko bari mu Minembwe, ngo nkugendera inama ngo tabara so na nyoko babaye ubusa, kubwira ngo nyoko rumena mushiki wawe ushatswe mu Minembwe ngo barwaye bakeneye imiti. Iyo level sinzi muzore bundi muntu muzobibaza uzokangurira abantu jewe sindi mu bakangura. Iyo narabitambutse ikintu cyitwa Mahoro. Duheruka kumva indi groupe yaje nshasha ngo ivuye muri Mahoro. Ariko
tutaraje kuri ibyo bibazo abanyamurenge bari mu bumwe dufite ubumwe twese cyangwa bimeze gute abanyamurenge ubumwe bw'abanyamurenge tubushakira muri groupe yavuye muri mahoro ntabwo ariho twashakira ubumwe bw'abanyamurenge ubumwe bw'abanyamurenge twabusanzeho kuva kuri basogokuruza burahari dufite ubumwe kabisa ico nkigusubize n'uzogenda kuri ndimo kubona abantu baje ku social media bakavuga ngo abanyamurenge bafite ubumwe uwo babwiye gutyo ninde babesha ko abanyamurenge bafite ubumwe dufite ubumwe kikomeza ko dufite ubumwe nuko diaspora muri Amerika ifite association igenga mahoro nuko dufite aba association mu Bugande igenga abanyamurenge bari mu Bugande dufite mituwari turi muri Kenya igenga mituwari turi muri Kenya dufite mituwari turi ubumwe mushaka kumenya nubuhe muza muvuga tudafite turabufite ari abari no muri diaspora dufite ubumwe n'abari wacu dufite ubumwe abari mu minengo bafite ubumwe abari ku ndondo bafite ubumwe umunyamurenge hari hose ntangarije isi yarizi ku umunyamurenge dufite ubumwe bwuzuye butagabanije nkuko waruvuze ngo abanyamurenge bose bafite ubumwe ubwo bumwe bugaragara gute mu gihe twumva ngo association ya mahoro hariho ngo banyamurenge association kandi tuzi ko bari abantu bakoranaga aho hantu hari ubumwe cyangwa nta bumwe kuko bakorana hamwe kandi bakora ibikorwa bimwe niki cyatumye batandukana uzumva gute niki cyatumye batandukana okay reka mbasubize kino kibazo hariho impyisi baza bita ngo ni intare ikunda inyama yo mu ijosi cyo gituma uzobona yifashe ikintu cyose igifatira mu ijosi kandi intare ahantu zigenda ahantu ibiri hose zigendana na rumungu zigenda ikurikiye intare kugira ngo intare igire isize rumungu irye ariko rumungu nayo igakunda icebe ry'inka cyane nukuvuga ngo inyama ya mbere zishikiraho n'icebe intare zishikira mu ijosi rumungu igashikira mu icebe noneho twagize ikibazo cyo gufatwa leta yacu yabaye nk'intare noneho abandi bantu bose bakunda inyungu bamera nka rumungu leta ishaka uburyo idufatira ku ijosi abandi bose bakeneye inyungu bagashaka uburyo badufatira mu icebe kubw'inyungu zabo icyo nshaka kugusubiza ni iki ngiki urabona iyo umuntu yagonzwe mu ibarabara ikintu cihutirwa kuri wa muntu si ukubaza uburyo yagonzwe iyo ataracikana akiyahumeka si ukwihutira kumenya ngo si umuntu yagonzwe n'imodoka ivuye hehe ari uwagonze ari n'uwagonzwe ari n'umuntu wari uhagaze aho ngaho mwihutira gufata wa muntu kumujana ku bitaro kugira ngo mubanze mukore sekuri ubutabazi bw'ibanze bwihuta kugira ngo mubone kwicara mumenye ngo si umuntu yagonze muri amategeko cyangwa yagongeye ko uyu muntu nuko ikibazo kiri wacu mu Minembwe ntabwo twemerewe kwicara ngo tumenye ngo mahoro na banyamurenge association ngo barafiki sibyo icyo dufite ni emergency iri wacu nitubanze turebe ngo se mahoro eskerele mabira ibibazo biri wacu yabikurikiraniraga hafi icyo nshaka kubabwira ntabwo ari igihe cy'umuntu wese wumva kuko hari cyo hari association forma kugira ngo yitwaze ibibazo biri wacu noneho abonere cyo azuririraho kugira ngo yigire icyo ashaka mwubisho shaka kuvuga rero ndi kukubwira kuko iyo ku giti canje mbivuze mahoro sinyizi sindi n'umukozi wayo nta contrat mfitanye nayo nta nibiganiro nkorana nayo nta ni icimariye nuko ifite icimariye umunyamurenge n'ubwoko bw'abanyamurenge jemba mu Minembwe kuri tere iyo tutaja kuyigira mu Minembwe nta muturage ugihari muri facte za mbere z'intambara twanesheje mu Minembwe nuko tugifite abaturage bari mu Minembwe niyo yabaremesheje kugeza n'ubu nyine ibyo ngibyo abantu bose barabizi so umuntu wese urangiza kuko ira proof yabaye ikibazo cyo mu Minembwe agomba kuyuriraho kugira ngo agire icyo ayikoresha kubw'inyungu ziwe nje simwemera kuko sico gihe turimo ubu turi muri first aid ni ukubanza tukareba se ikibazo dufite mu Minembwe igikenewe ni iki n'aya association cyangwa dukeneye ubutabazi bw'ibanze nyuma y'ico tuzicara tumenye ngo nyana kakoze ikintu yakoze ikintu niba muhezi na association ariko icyo dushaka kumenya relema ni ukumenya ngo se mu bibazo dufite mu Minembwe dukeneye ubwinshi bw'amasociation dukeneye ubwinshi bw'ibikorwa dukeneye ubwinshi bwo gukora d'abord nubwo amasociation ntabwo akeneye ubunyine je nkumva rero gucikamo kwa bari abantu n'ikintu kintangaza hariho ukuntu nabonye abantu bavuze ngo baje gukorera abantu ngo ariko ngo baza berekana ububi bw'amahoro nta muyobozi leader umuyobozi mwiza tiyoza ngo atuko wari uhasanzwe
azakora yamara gukora tukabonaga ibikorwa byo kubiri different n'ibyo wari uhasanzwe ibikorwa byonyine bikivuga none ariko uvuze kuri president shibiranda binenga cyane uvuze kuri president uvuze ko ariwe witoye wakoze amatora uri program uvugana kuri social media kuri tubwira komite izoyobora komite yanyu kuri idutangarize kuri ibwira isi ngo imaririke muri kino geto dayere mukomba kumenya kino kintu umunyamurenge hariho indangagaciro z'abanyamurenge bagiraga suko buri kintu cyose sikimenya ico ngomba kukibabwira kuri social media suko buri kintu cyose cy'ubwoko isi kimenya dutoye komite nyanaka nizo zugenda kino kintu nyanaka niwe tugishinze ibyo bituma ari iki bunyine bimariye iki abagore bari mu kibuga c'indege bicaye banze ko rutebuka agomba kujika Kinshasa ibyo bibamariye iki taco nta na kimwe kuza kumbwira ngo bagutoye ngo ube president ngo wagaya nimba hari cunenga kuri mahoro nimba ari ushaka kunenga kuri mahoro yinjiremo babwira ngo nanenze kino uyubakiremo gushobora kwawe n'ubutware bwawe bigaragarize muri mahoro nimba association y'amahoro wayinenze ukavuga ngo mahoro hari byikora bitari byiza jamwe umunyamurenge ufite mo right nk'umunyamurenge ushikuvuga ko kino kintu dakinenga none je nkene ko mumpezi no plus nzamure ibi mbikosore mbishire ku murongo umuti muri kino gihe turimo sukugwiza ama association nukubakira muri mwe yari hari mu bumwe tukazamura ubwoko murakoze cyane hanyuma se ubwo bumwe uri kutubwira n'ubundi n'abantu rubanda kuntu bagenda bavuga hanze hariho gumino na twigwaneho bitandukanye guturumva ko atari amacakubiri kandi bose ari umunyamurenge ababivuze ni bande abahe baturage abanyagihugu muri Amerika umuntu uri muri Amerika n'umuntu uri muri Australia nibo batubwira kuko hariho twigwaneho na gumino uraryamye muri Amerika n'abana bawe n'umugore wawe none uricaye kurafata ikaratasi ukandika ngo ugize umutwe ngugize ngo association ngugize ibiki ngo byo kuja ngo gusupportinga ngo gumino ngo mahoro ntifasha gute njewe muri umuntu wanje wo mwadata wacu n'umusirikare wa gumino yararashwe yavuwe n'amahoro hano si yamuvujije nta twigwaneho nta gumino umunyamurenge wese ku isi uri muri Amerika n'uwapfuye muri 1998 ari umunyamurenge nitwirwaneho wowe uri muri Amerika ushaka gukerera ibyawe ngo bizane ubyumvishe mind z'abantu nurangiza ufate bamwe baharibike kubw'inyungu zawe jewe nzokwamagana kuzogeza pfuye bashiri kuzimu zokwamaga izo ni inyungu zawe wawuzana ariko abana ni bamwe kuko na mayiteye mu minembwe aduyateye atera umunyamurenge ntatera twigwana ndatwera gumino kandi bamuteye guminira rwana na twigwanira rwana kandi basanga iyo umwanzi numwe nubahiga numwe kandi wahiga umuntu umwe ayo mazina nayo umuntu nayabo nayabari abantu baba bashaka inyungu zabo ziri private yego none se kubera iki bagize amazina abiri bose ntibitwa twigwaneho habaho na gumino icango bwa amazina abiri izina bahuriyo rikuru nuko ari abanyamurenge amazina abiri gumino yari sanzweho kwantegera gumino yari sanzweho kuva kera ariko kandi icerekeza ifite ubunye n'icyatwigwaneho ni bimwe ushaka ko bakora ni bimwe nuko bahanganye n'umwanzi ubatera ubunyine ushaka umunyamurenge wese kwisi yego ubundi social media niki dufasha muri biriya bibazo biri kubera iwacu ihagaze gute mureke mbabwire kino kintu cyantangaje ariko ntabwo ari karuciye yigeze kuvuga ngo abavyeyi bahombye ngo nabikoreje abana babo makaye ngo ariko abavyeyi batahombye ngo nabikoreje abana babo ibikubo nukuvuga ngo ibikubo n'abana batigeze biga basuhuye nibo bagabo dufite naho abize ubunyina abikoreye amakayi nibo baswa dufite urabona social media nini ngari hariho kuba uri mu YouTuber umuntu kuri YouTube n'umukozi wo mu rugo arashobora kuyifatira akavuga ukuntu hateka akiyamariza ibikorwa byiwe ariko journalism mbese ubunyamakuru ni ibintu umuntu yigira akabigiramo experience turi kumwe namwe urabona nk'ibintu nabonye nk'ibyo mwari mumbaje sinzi aho mwari mubikuye ngo by'abantu bakereye ngo umutwe ngo association ngo muri Amerika none se komite association YouTube irebwa n'isi yose n'umunyintu naduyi dufite na mayi dufite n'umubembe w'ibaraka w'iseberi yabonye iriya message inyungu zo kumenya komite n'imikorere yabo na stati yabo na organigramme yuko bakora kuri YouTube imazike nuko bira byose bitewe no kutamenya social media cyari
hari cyo bita agenda cache ni ibikorwa biba muri agenda bitaba kuri social media ahubwo uzufata ico bita ngo ni les données ico bita nama plan stratégique za association yawe nizubwira abantu ibyo ako ndi wafata stati ufate comité executif ukore wiprograme witore nurangize kuri social media utangaze everything kurabwira isingwe korike social media abanyamurenge kwihagaze rero ushaka kubwira iri hasi sina social media nagahararo umuntu wese karabyuka gusa yabona afite $1,200 akagura kamera yize pedagogy avuye mu minembwe ejo bundi yarashitse ntarasazisha ibirato bibiri ngo abaye umunyamakuru yaje aho bwaca kabiri kangahe tukamubona kuri social media kandi ngo ni comedy yahura n'umunyamakuru bakamubaza ya politiki akayasubiza ese comedy na politiki bihuriye he si cyo gihubu nyine hari igihe cyo kubara ibigwi kizoba iki si cyo gihe cyo kwicaza abantu barashwe ngo tubabwire ngo tugire ngo mayageze batera gute nimba ukeneye kumenya ko bayiziterura umunyamurenge ujye uhaye ubaza nawe yari umunyamurenge zamukuje baje kugutera uhari urebe uko baza barasaba kurase wirebere wikureho views uzoze wikoresha interview ngo narashwe guke ushake views ariko tukazushakira views ku bandi bana ufite yawe maboko babiri uraryo kuramwicaza imbere ngo waguciye ukuboko zamuka bakuguce nawe nuva uzoze wikoresha interview wikureho views biriya ntibikongere kubaho gufata abasore bavuye ruguru ngo baje ngo bagiye kubicaza ngo babagure ngo mwarashwe gute bagomba no kumenya kuko mind bafite zari za gisirikare nejo bazasubirayo kuba barababwira iki kurabwira umuseviri uzazine irobi wahaze za capati na za sukuma wiki kumubwira uko barashwe ngo kumarira iki mwihorere nakenda kumenya ndi makuru y'ukuri nazamukaje mu minembwe aje kuyabaza hawo yicara ugire nakamuteye ugire akamo uteye abajene cange sabasore bari no nkuko nyine warubivuze bari gushaka ama views bari kubaza ibiri kubera iriya ubabwire se ni yihe ngingo bogenderaho cange se nubuhe musanzu bokora kuri bira bintu biri kubera iwacu ikintu cyose kidafite umusaruro gifasha abavyeyi raguru cano yawe twishakira amakuru kugira ngo ikureho views nimba uhaye gukora cano kugira ngo baze amakuru ari mu minembwe y'abavyeyi kuko gushaka views turi umunyamurenge warangiritse uri umunyenyungu kimwe n'abandi bose bagurishije ubwoko ariko nimba uri umunyamurenge wuzuye tanga amakuru kubw'inyungu zo kugira ngo isi imenye ikibazo dufite igisubizo kiboneka ama views azoze nyuma y'umutima wo guherekezwa ari kumenya ikibazo cyakibera iwacu inyungu za mbere ni ugutanga amakuru kugira ngo isi imenye ikibazo dufite ariko inyungu za mbere si views ukura mu makuru dufite ikindi kintu duhora tubona kuri rezo sosiyo nyine ibinyamakuru by'abanyamahanga usanga hanini bihagaze kuri iriya ntambara iri hariya usanga biri kuvuga amakuru nk'aho nabo babifitemo inyungu muri kiriya kibazo wowe bivugaho ikibyo bintu aho ngaho ndatanga ibisubizo bibiri igisubizo cya mbere turuzi ibinyamakuru z'Ubufaransa Ubwongereza ibindi bihugu biramutse bivuze ati abanyamurenge ko barishwa ibibazo byabaye by'intambara ruguru iwacu ibyo abo barabyemerewe kuvuga nico dushaka ko babimenya ariko hariho abantu novuga batemerewe kuvuga ibiri iwacu nzantegera kandi ngatangara nk'umuntu w'umunyamurenge ufata telefone agahamagara itahuka radio itahuka ngo ko baramubaza ibibazo byabera mu minembwe radio itahuka n'abanyarwanda bavuye mu Rwanda bakoze genocide muri 1994 mu babakora genocide iwacu mayikoresha cyane nizanteramwe zavuye mu Rwanda nizo zihazi korira genocide mu minembwe none ugasanga umunyamurenge karavugana ni wasize akoze genocide mu Rwanda ngo karavugira umunyamurenge wawe ikoregwa n'undi mwene wa ese wovuga ku muntu wawicana warahunze igiguca waricanye sinzi ukuntu no kwicara nitahuka kuko ndari kugira amakuru yabere mu FDLR mayi abapfurero n'ababembe ntambaraga bafite zo kurwana n'umunyamurenge ameza 5 batari kumwe na FDLR y'u Rwanda warangiza ngo baraguhamagara ngo uri kuravugana ngo natahuka ngo kibazo cyo minembwe jewe niyamye itahuka rifite ibibazo byabihariye byabo n'u Rwanda ziyo bava ntabwo umunyamurenge ari ju ari ikintu cyo gufata ngo ushira imbere kubw'inyungu zawe ngiye kumuvugira tubuza abatuvugira dufite abatuvugira dufite abagabo batuvugira gari nanje uri kuvuga hano bivuga bifite uburenganzira ariko nta muntu ugomba guhagurukana ikibazo cy'igihugu ciwe yahunze ngo hagurukana umunyamurenge kubw'inyungu ziwe iryo jambo ryo turagiyamye nanabivuga azabivuge kubw'inyungu ziwe ariko nta bamutuma nkama abanyamurenge benshi tusana abantu b'abanyamadini
sinzi ko nobyita amadini cyangwa religion aba pastori amashengero niki yokora kuri ibi bibazo byacu? Urakoze cyane. Bira bibazo biri iwacu cyane cyane ubufasha bw'isi bwari bukeneye bw'amakanisa kwanza. Abapasiteri b'amakanisa ku isi yose hari ikintu nabonye, hari ikintu nigeze kubona kigeze kuba muri Ethiopia cy'abana b'imfubyi, amakanisa yishingira abana b'imfubyi bari mu gihugu cyose kandi barabakuza bageza ku rwego rwiza ku buryo Ethiopia maze imyaka hafi 15 nta krize y'abana b'imfubyi bafite mu gihugu bivuye ku makanisa. Ni ukuvuga ngo amakanisa ya none nahagurukira rimwe dufatikanye mu buryo buri financial, begera ama association, begera ama mutualité. Bana ba pastori bacu dufite nibo basaje dufite, nibo baje nama dufite bo guhuza abantu bene abangaba bashaka nk'umuntu ushaka kuzana ibintu byo gusebanya gucamwo ama association. Ibyo iyo ni case y'abapastori bagomba kwicara bakayirangiza uwo muntu bakamudevaloriza bakagaragaza ukuri kw'ibintu. Kandi n'amakanisa nayo agatanga umusanzu tugafasha abana b'imfubyi, tugafasha barapfakaza ari minembwe, tugafasha amakanisa ari minembwe. Umusanzu w'amakanisa ukaboneka, umusanzu w'amakanisa ukaboneka babicishije muri mutualité, batagiye direct nk'amakanisa, babicishije muri mutualité kuko mutualité yose biri ahantu n'igengwa n'abaturage bari hariya. Amakanisa gaca muri mutualité bakabaheza inama nziza, bagatanga contribution y'amashengero. Nayigeze no kubivuga ndavuga ati na preaching izo makanisa zikangurira abantu gukora, abantu twigisha abantu gukorera ubwoko, twibwira abantu ko kutazakorera ubwoko nijoro atazaribona nishico. Ko hari amakuru dufite ngo mahoro Peace Association ngo ntiyibutse bukuru ntwari, ibyo bintu wabivugaho iki? Waba ubizi? Ninde wababwiye gutyo? Nimba hari n'umuntu wabivuze uwo abo n'abantu basebanye. I think nabonye hari ceremony nabonye yabereye men, kandi nayibonye nk'abayobozi b'amahoro banafasha n'ijambo mu kiro cyantwari kwibuka bavuga niki. Aho buranyibukije ijambo nyamukuru dufite ubunyine y'igihembwe tuha tugenda dufite jyakinjiro ni ukugenda nantwari mu mitwe tugenda batabisobanukiwe niki. Kuvuga ngo ijambo nyamukuru tugenderwaho nuwo kuramusaba umubwira ngo ndi mukiriyo cyantwari. Tuzi komperuka gufusha papa. Ikiro cyo narakirangije. Papa yari umusaza, imyaka yarakoze yararangiye. Ariko ubu nyine kandi papa ni wafuye mbere ya ntwari. Yamurushije nka quelque jour gutya. Ariko je ubu nyine ikiro cya papa ndasani kirangije. Kandi ntaragisoza. Ubu umuntu ufite ikiriyo muri we. Ni bukuru ntwari kuko domaine yari afite ihwanye na situation mpagazemo n'ubwo kubagazemo ubu nyine. Umvishije icyo cyarashaka kubisobanura. Nuko ngo mahoro nabonye ceremony yabere muri men. Sinamenye kuko yabaye organize nabo, ariko nabonye ngo abayobozi babafatana ijambo baravuga. Umuntu wavuze ngo ntibamwibuka, kumwibuka niki? Kumwibuka no guterana tugahura, kumwibuka no kwicara hamwe tukarira, kumwibuka niki? No mwibarabara uzoza ugenda wenyine mu kazi, agenda ari mu mutwe wawe. Kumwibuka sukuja mwibarabara, sukuja mikaza uduhura, kumwibuka naho numva nkubwira ubunyonje nirwe mwibuka. Sintazonamva no mu mutwe. So nkuva rero iyo siti kujya kuzana ngo ngibe proof ngo bwira abantu ngo abanyana kandi babikanya. Dufate se dukora iki kugira ngo dufate imitima tuyisature abantu tugeze kureka abantu ko dufite ntware mu mitima, ntwara mu mitima turamuhamye kandi yarapfuye yakoze, ariko ntabe proof. Yari umuhuza w'abanyamurenge, yari umuhuza w'ibikorwa, yari umuvugizi wacu ngo tumuhindure proof yo kumva ko twosenya abantu turi mu kibazo nka kino. Ni turwane ku kibazo dufite. Ibya ntwari bifite abazabikurikirana n'ababishinzwe, si twebwe, si nuri muri Amerika. Ntwari yawe uzavugira amakuru muri Afrika, yavugiraga umunyamurenge muri Afrika. Nimba uri ntwari nkawe va Washington, va Canada, va Australia uze kuvugira muri Afrika. Tumenye kuko umukunda kuturusha twebwe cyangwa umukunda kurusha abushinja batamwibutse. Wowe umukunda ugera ikirenge mu cyuzo uvuga nkawe, uviyo wagiye uze uzamukuze kuvugira hano. Ariko ugasanga umuntu yazanye ngo ntwari yari ngo yavugiraga ngo ariko abantu ntibamu agaciro tutamuhaye nakara. Ninde ukamwimuta kamwinyenkere turi gifu. Ariko sitegeko muri kino gihe kuko tuba distre ku ntambara duhanganye n'ibibazo duhanganye nabyo. Dufite abagore bamaze amahinga 3 mu kibuga cy'indege, dufite umuntu ufunzwe n'umugore bari mu yazibisi muri prison. Ntwari yapfuye kimwe n'abanikorana bagakunzi n'abamutegusi n'abandi abo bose bazabibukwa. Ariko ntituba distre n'ababafa, nitube distre
n'abakiriho ari bo twitaho nawe uri wapfuye yagiye n'intwari yarakoze mu gihe ciwe tuzomugira mu nima yiwe tumwibuke igihe nikigera. Waruvuze kuri ibyo bya bukuru urupfu rwe tubwira abantu iki kuko turufiteho amakuru umuntu wese aravuga ntituzi igitekerezo cyawe. Amakuru mfite nuko bukuru yapfuye, bukuru ntwari yarapfuye, niyo makuru mfite. Abo nabavuga je gucyo nkubwira nko umunyamurenge yarapfuye, nzomwibuka mubwire n'umwana wacu utaravuka nuzovuka yarapfuye. Ibyo wamwishe n'utaramwishe hari abashinzwe kuzobikurikirana igihe cinkiko tukamenya uwamwishe cyangwa nimba yarishwe n'urupfu k'ibindi Imana izojije urwo rupfu. Ariko ibyo icyo nzi gusa muri jewe nuko bukuru yapfuye. Ikindi kandi nshaka kubwira abantu, ejo bundi hari umuntu nabonye wabaza umuntu muri Amerika akazamubaza ngo ese ngo leadership y'abanyamurenge imeze gute, aje aho ngaho avuga ukundi iri désorganisé, avuga ukundi. Ese uja kuvuga ko ubwoko buri désorganisé ni wowe uri désorganisé mu mutwe. Twe turumwe, wowe nimba waratuvuye muri désorganisé upanze mu bitekerezo. Ijambo rya kabiri bamubajije ikibazo kiri iwacu n'igikenewe iwacu gutabara ubwoko, ngo aje kubabwira arabwira ngo abanyamasisi ngo bakoreshwa n'u Rwanda ngo nyabiheke ngo inkambi nimba ari ya hehe ngo ni pepiniere gwa. Eske abanyamasisi n'abanyarwanda n'undi wari wese bamariki batumariki muri kino kibazo dufite? Iyo ni distraction. Twebwe niturwane n'ikibazo dufite. Ibyo abanyamasisi, ibyo Rwanda, ibyo Bugande, ibyo hehe na hehe ntacyo biturebaho. Dufite umwanzi duhanganye wacu uri wacu. Kuza kumbwira ngo umunyamasisi ngo azagendera mu butegetsi bw'u Rwanda, mugira gute nje kumuzana mu mutwara minembwe n'umunyamurenge? Aho ngo bukuru yarapfuye papa, bukuru yarapfuye, bukuru ntwari yarapfuye. Nanje nzopfa nunda zapfa. Nyuma yo gupfa kwanje muzogura isanduka mu mpambe ntimukabaza wanyice, muzombonye gusa ngo ni Michael yakoraga njewe nzopfa sinzoramya muri isi. Ariko nyuma yo gupfa kwanje ntimukabaza ngo napfuye gute, muzomenye ngo se yapfuye yakoze iki, muhambe birangire mu nyibuke. Nyuma yaho cyo ngutangariza bukuru yarapfuye. Ariko tibe distraction cyangwa ibe ngo umuntu wese yumva ko yokuririzaho ijambo ryo kuza kwitwaza bukuru atari umunyamurenge kubw'inyungu ziwe. Bukuru yarapfuye kuko turamwibuka point et intérêt. Ahasigaye umunyamurenge nahaguruka tugwane n'umwanzi twugarije, ibyo bindi tuzabikurikirana nyuma twarangije intambara. Kuri wowe ubufasha bukenewe ku bwoko ubu nyine n'ubuhe? N'ubutabazi bw'ibanze ku bwoko. Ubwo butabazi bumeze gute uvuga? Ubutabazi bw'ibanze ku bwoko mvuga bukubiye mu bintu bitanu bikurikira. Ubutabazi bwa mbere bukubiye mu basore duroga turwana no ntambara, isi ntizoza kuturwanirira. Ubutabazi bwa kabiri bukubiye mu butunzi bwacu, dufasha abavyeyi barashonje bambaye ubusa babayeho nabi, imiti. Ubutabazi bukurikiraho ni ukuzamuka tugasanga abavyeyi tukabakura mu bukwehwa. Ubutabazi bwa kane ni ubutabazi bw'ubuvugizi kuba bishinzwe. Ubutabazi bwa gatanu ni ukwamagana ibikorerwa iwacu bitewe naho buri muntu wese yicaye naho ari. Ariko tukaba muri distraction zuza kutwereka ngo nyanaka ni mubi kuri twe. Ubwo bubi kuraza kumbwira ico nsanzwe nzi niki ntazi, kuza kumbwira ngo nyanaka arakwanga mbimenye none, kuza kumbwira ngo uriya muntu arakwanga abanyanga ni banga. Tutuye muri Kongo turamoko majana 150 ntaba tukunda muri Kongo. No tangazwa n'unduva hanze unyanga abo duturanye majana 150 batankunda. Shewe sanzwe uzi kuko umunyamurenge yangwa muri Kongo. Undi wese uzova hanze nakamenyera numwe mu basanzwe banyanga. Tacumenyesha nyanaka aranyanga. Hasigaye nuko menya uwo ndiwe nicomba. Ariko ntibe distraction zo kumwa nyanaka koma. Mureke tureke kuvanga ibintu. Sendepe, ndaganda, bose bandebiki. Ndacu bamari. Umunyamurenge arapfa byabere muri Nord Kivu bimariki minembwe. Nta nyungu yabyo mfite. Ico nshaka gusa ndobo nyine nukunkura igitambaro mu maso nkamenya gusa umunyamurenge aragowe kararaswa karapfa nabi. Nebyo kuza kumbwira nyanaka ari kuri zino nyungu zizamuhekana zizanamufana. Ikibazo tumva twokubaza twosorezaho, abanyamurenge dukora iki none muri iki gihe kuri izi ntambara? Ni iyihe strategy twokoresha, niki kubwawe wumva cokogwa? Nukureka favoritisme, ubufana tubukureke. Nandi makuru yose tugenda twumva atarayo tuyaha agaciro gakeya. Dukorere muri system yari sanzwe ihari, dutabara ubwoko kandi tubabira hafi takindi. Nico gusa ndarangiza dukorere mu byari bisa muri system yari iriho ariyo dukoreramo kandi tuyikoreremo turi umwe
turi umwe tutagenda dufata amakuru azayisha amakuru azayonona abantu batatu barashobora kukubuza gukora icyo wari urayikoze ariko ayo makuru tugenda tuyima amatwi dukore turi umwe nibwo tuzanesha intambara kandi tuzayinesha niko numva kabisa yego reka tugushimire cyane turagushimiye kuba watwitabye ukemera no kubohoka nyine kugira ngo ubwire abanyamurenge abadukurikira bose abakurikira ama social media nkuko wabivuze kare unenga social media sinzi nimba natwe wenda watunenze twagutumiye ariko ndibaza twe tubikora mu buryo bwiza mu buryo bitegekanyijwe nyine ko bikogwa kandi natwe ndibaza mu ruhande rwacu muri social media twebwe umuntu yivugira ku giti ciwe natwe no umusanzu dushoboye gutanga mu biri kubera hari iwacu kandi ndibaza nawe urakenewe cyane mu bikenewe murakoze cyane Imana bamugisha kandi ndetse ko muri mukwita abajurnaliste mukabajurnaliste mu gisagara gusa ubundi umujurnaliste azaje no kuri fro muzamukega muje mu minengo muje kwigera kuri tele mukaza mufatira amakuru yabavuyeyo mugende muze muje mu minengo mushike muje kureba ibihara mu bisanzwe hari abasanzwe batanga ama support ku bantu bakeneye kugenda ruguru tuvuge mu bikorwa runaka gufasha natwe twisabiye support ku bwacu nawe turagutumye nitubona abatugezayo kuko uburyo bwamuhaye buragoye ko akenshi usanga nta mafaranga menshi turonka nitubona muhaye yo kutugeza kuri tele tukareba ibiri kubera iwacu tukigera kuri tele muri ico gihe tuzogira ico tubwiye amahanga tunayereke ibiri kuba hariya mu buryo nyine bwiza kandi bw'ukuri murakoze cyane icingenzi ku banyamakuru n'ukwigerera kuri field kuri tele ugafata amakuru nyayo utabwiwe n'abantu rero reka ibyo ngibyo darangwa abantu barabumva tuzagaragaza tubashakire support muzamugenda mugere kuri tele mwibonera amakuru Imana ibahize umugisha mwinshi murakoze cyane ndibaza ko benshi nabahora bakora amakosa babiterwa no kutamenya abatwumvise ndibaza ko nta muntu uzosubira gutanga ikintu kitameze neza nta muntu ugomba gutanga ikintu atabiherewe nk'uburenganzira ikindi kintu umuntu agomba gutinya cyane ni ikintu ashobora kuvuga akagishira mu bwoko butamutumye ugasanga niyerere kandi yinjije mu bwoko butamutumye ugomba kucirinda ugomba gukora ibintu by'inyungu zawe ariko ukirinda kwensera mu bwoko kugira ngo bugarure mu kibazo wabushizemo ni ikintu gikomeye cyane nakaga gakomeye so buri muntu wese yirinde gukoresha izina umunyamurenge kubw'inyungu ziwe yirinde gukoresha umunyamurenge kubwo target ziwe yirinde gukoresha izina umunyamurenge atafite inyungu ku bwoko kugira ngo abone views abone ibindi ugende ukora ibyo ukora byose ariko wirinde izina umunyamurenge kuri social media udafite impamvu rivuze ugomba kurivuga waritekerejeho wabiherewe uburenganzira kubw'inyungu z'ubwoko apane inyungu zawe Imana ibahize umugisha mwinshi Okay, murakoze cyane reka kandi twongere natwe ubwacu ku giti cacu abanyamakuru tukangurire abanyamurenge n'abajene bose n'abasaza burya ngo bibiri zivuga ngo uzi gukora neza nta gukore ngo bimubere icaha bagenda icambere batekereze bicare batekereze ku bintu mbere yo kuvuga n'ijambo bavuga hejuru y'ubwoko batekereze barebe ibiri kudukorerwaho babitekerezeho byimbitse cyane hanyuma bagira ico bakoze umwe wese ku mpano yiwe ahaguruke ubwo nta bintu zo gutanaho imfane kureba ngo se wowe uri kuvuga ngo utagiye icambere nuko ugira ishaka burya umuntu uvuga ucyo ntashaka bafite ariko ufite ishaka ntabwo urindira kureba ku bandi noneho ukoresha impano yawe nimba ari yo kuririmba nimba ari yo gucora ugacora nimba ari yo kugira guti icyo cyose burya gifite umusanzu ukomeye cyane murakoze reka nkubwire rino jambo ari ryo ndangirizaho kugira ngo mbabwire kuko abantu bari mu gukinisha itangazamakuru nabi hari umugabo ejo bundi numvishije akawudiyo k'umugabo w'umusaza uri muri Amerika ari kumwe n'umwana wiwe n'abahungu biwe kandi tuzi ko afite abahungu ari kumwe n'abakazana biwe ari kumwe n'umugore wiwe ararya afite amafaranga ngo arangiza aravuga ngo iyo intambara izo ziba mu minembwe ngo aho kugira ngo hapfa abana bari mu Kamombo cyangwa bari muco hagati bari kuri gumina twigwaneho batatu ngo hapfa abahungu 10 bari no muri Amerika cyangwa bari muri Kenya nduruzi biriya nawe ntiyamenye kubera kutamenya ico yakoresheje ko ari social media ntiyamenye ibyo yavuze sindi puru nawe
kubera ko bamenyereye gukoresha WhatsApp record kera akabayitumye gusa uko mind ziwe zimubwiye riri jambo ntiryari ribereye mu byeyi tikubera iziye mpamvu nta buryo wovuga ngo abana bari ngo esereka ngo baze turuzije uri hano mu Burundi nje urahangaye Burundi bunyine mvuze ngo ngiye mu minembwe ndatabaye abahungu buriya mugabo wavuze ari amajambo bontanga kuko nje bano rindege zose sagira CPGR nzambuka kuri frontier gatega imodoka ngaja muri ngoma kaja kuri indege ibo baba bavuye muri Amerika n'indege bituye indege igera mu minembwe iyo avuga ari amajambo afite abahungu babiri bariyo kandi hari ikintu umuntu wese ngo abasore ngo bari mu gusimba ibisirimba mu minembwe arabasaza b'imyaka 70 bari mu kurwana ugasanga undi araryamye hano karava ngo nje uja kwanda umusore cungutiye yarwanye intambara imyaka ngana afite imyaka 78 82 jewe nabonanye na Toma muzehe Toma muyoboke afite imyaka 86 ari mu kuja kumunye kuja kubonana na mayi mu mishikirano yarwanye intambara ya murere dufite abagabo imyaka ujya mugabo uvuga y'amagambo afite imyaka 55 ni yurira indege aje mu minembwe kurwana abagabo bangaye tuzi bari mu cyo hagati bahamaze imyaka bafite imyaka 50 ari ugasanga umugabo imyaka 40 kera atangira kugeza imyaka 40 muri Amerika ngo abasore ko murakora ikingo ko murarya gusa nawe uri umusore nta musore ubaho mu ntambara nta musaza wo mu ntambara uzoze bakwicira n'umusaza ahubwo ngo dupfushe abasore wowe uzoze umusaza wanze ugende bakwica abasore bazoze nyuma urabona nk'abasaza bunyine bari mu kuja kubonana bari mu bahagaze buri bibazo mu minembwe bakeneye abasazaga bari no kubasangayo bakaja gufatikanya hari abanyabwenge dufite ino bize bagomba kuja gufasha barabasaza mu buryo bw'amategeko bari abakecuru bamaze babagore batagiye ku ntambara bamaze iminsi mu kibuga abagore bave Hollande bave Australia abakecuru bave muri Amerika buri indege bafite ubwo bushobozi n'amafaranga basanga abandi bakecuru mu kibuga ariko ndumva ko ubutabaza gusa bw'abasore n'abakecuru barakenewe haraho dukenera abakecuru haraho dukenera abagore haraho dukenera abapapa haraho dukenera abasaza kuki wumva kuko uvuga ngo abana basore ngo bagenda ngo iyo bazopfa nawe uri umusaza kandi basaza bagenzi bari byo bakemura ingeri zose zirakenewe umusore arakenewe n'umusaza arakenewe n'umukecuru arakenewe icyo dukenewe twese kirare umunyamurenge kitarebye imyaka turabashimiye abadukurikiranye mwese twizere ko ibi bintu hariho abantu benshi bagize icyo babikuramo reka tugushimire bwana Michel kuba watwitabye murakoze cyane Imana ibamugisha turagushimiye kuba witabye kuri uyu munsi kandi n'ikindi gihe nitugukenera uzatwitabe